tunihin video inapat na sangwen tilkanin sa ingatin chuchui hi ala koi tabang soldering ball mum le na step ahi in chaban la dang ong hen get ahin lim hong kan koi in so koi tabang get kisim sa anom ahi lo la step kisim sa anom nom wala number ang kan ta doin number la hen na contact the mi asanga ki man zo zo ang nan ball pi the hi win na kyo the dan wan ki ball pi the hi win le la hin alim ho ko koyen step in chaban le get in adang dang til dang itham window hong na tu nom wala ama ho na kyo pi the hi win la number ka ta doin a number he nana contact wana na ki mu pi nana ki ho pi the hi ip la tu hin video lang pang sa na pantaw tin tu ni a video na sim ding mo chili NSCN ke ho hen kum5 hung kibol ji a hi pham thu aphon do na la ya pen tu up ini ke holim khom ni hindi ni pi la video he na ve ta diu tin video he chai tin la ya ke holim now chu in say do diu he pi la video he na ve ta te guys NSCN ke bu ben to bahai basi lan lauk thok pagum ba ne NSCN ke bu chahi manga ben to ba unlawful organization ni haina lauk thorok pa se lan lauk thok pani haina lup asina phongdorok le ang mai naiton konyak amasong kugalu na luching ba NSCN ke faction sing bu Ministry of Home Affairs na chahi manga ben to bahai basi lan lauk thok pani haina phongdorok pagaloina na Indian Security Force amadi agency sing bu unlawful and terrorist organization ni haina lauk thok pam thoe NSCN ke bu lauk thokada ba na ti hai re Cherola sin hai naga asi kaidong nung de India gi saruk ama natraga British ki saruk ama oirakhi de amadi oibasu oiroi naga na India gi lam inchi ama phauba lauksina bo hona khiba leite naga country manung da isana isabu ngak thok jana ba khulai pai bani hai re afaspa unlawful activities prevention act disturb area act ase naga sovereignty namthana ba anti human oiba law singne NSCN ke bu unlawful organization ni haiduna sahi manga ben torok pa ase lan lauk thok pa sap manai thawong asina political dialogue asigi waroisin purak pangam loi NSCN ke bu ben tawbagi mahut Ministry of Home Affairs na lup asiga famina raga political dialogue ase loisina ba wari sanagada bani haina su phongdok rai to chu la ya he a video hi na web chai so ke diun ta sapum te chila ya sen he NSCN kum5 hung ki bol hi gal bol na dinga ki phung do tabang a hi tia ha si na Indian Security Force le agency ho hi unlawful activities terrorists a zong phun do thi a hi NSCN ke lam kai pan ase na hin NSCN ke ho unlawful activities a phun do ding a hi poi naga te hi et in zong India gammi ka hi po ve British no in zong ka ha po ve naga ten India angam in chi khat jong ala ding ka go po ve naga country gam sunga ka ki ven na diu wa him le thal ka choi hi bo ve f as pa ki na naga gam sunga ki koi hin naga te jalen na su nem ding hi bo ve ta he ase hi na video hi chuma chom hi video hi chom khan hin ye chom chana kan le hin ten ke ban la han ken nya kha ka lungal hin jab le naga ten jong e ho banga thinoi party atam wal jia India government in divide in rule policy nom ta naga te chunga aman cha hi e ho jong party khat boy le han naga te ne ban hin ni ading gin cha lo men hi chen party khana lo jo lo si hi boy he ti kha dong he hin ten chan chu hin tunia kaga ale do the chu ki paumen bula pana top chala ene pi ho jo si chunga ki pa thu kong si ayong tunia ding video chi chane na chai ki tau to guys